Twongeye kubasuhuza nshuti zacu za Amani TV, imwe mu mashami ya Marisi TV, tukaba rero muri uno mwanya musuzwa na Rudahunga Desire, aho tugiye kubagezaho update ndetse no kuza kubagezaho no kuza mu kanya tuba turi kumwe n'umusesenguzi nanone Abdallah, aho turi bwibande noneho ku kibazo cya Uganda, aho Museveni ashaka ngo nawe kuba umuhuza muri aka karere, akaba yahuza yacubye umwuka mubi uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndetse na Congo Kinshasa. Tukiri kuri iyo nkuru rero y'umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda ndetse na Congo Kinshasa, murabizi yuko muri iki cyumweru inzego z'umutekano n'u Rwanda zaganiriye ku gucubya ubushyamirane, bikaba binavuga yuko binavuga ko bashobora kongera guhura vuba aha. Inzego z'u Rwanda n'u Burundi mu mpera z'icyumweru gishize zarahuye ziganira ku gucubya umwuka mubi n'ubushyamirane bwarimo bututumba hagati y'ibihugu. Murabizi rero ko Burundi bwashinjaga u Rwanda kurasa ku butaka bwabo, bikaba byari byazamuye rero umwuka mubi utari usanzwe uri na mwiza, aho ariyo mpamvu mubona Museveni nawe yavuze ati aba bantu reka batumeho turebe ko ari cyo twakora umwuka wongere ube neza. Amakuru y'iyo nama rero yarimo n'abakuriye inzego z'ubutasi mu bihugu byombi, yemejwe na Minisitiri Nduhungirehe kuri televiziyo France 24, ngira ngo mwarabikurikiye. Akaba yaravuze ati ku bijyanye n'u Burundi muri weekend hari inama yabaye hagati y'inzego z'umutekano z'ibihugu byombi mu rwego rwo kuganira ku gucubya ubushyamirane, ndetse akaba agaragaza ko inama zimeze nk'izagiye zibaho kenshi, hakabaho kubyutsa n'amasezerano y'amahoro atandukanye. Inama rero z'inzego z'umutekano n'u Burundi mu Rwanda zikaba zarabaye mu gihe hari umwuka mubi nk'uko twari tubivuze hejuru, ariko bikaba binagaragara ko n'ikindi gihe izi nzego zizajya zihura kugira ngo babashe kuba ari icyagabanuka cyangwa se umwuka mubi wagerageza kuba wacubywa. Hari amakuru rero avuga yuko hashobora kubaho imyigaragambyo ngo yamagana u Rwanda kuri za minisiteri nako kuri za ambasade zifitwe n'u Burundi hirya no hino, ari amakuru nayo yagaragaye. Umuntu akibaza rero uburyo habaho inzego gutya zihura mu gucubya umwuka mubi, hakaza n'ibindi byo kwamagana u Rwanda binyuze mu myigaragambyo. Igihugu rero cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikaba cyateguje ko kigiye gufata ingamba ku buryo amasezerano yabaye hagati ya Repubulika na Demokarasi ya Congo n'u Rwanda agomba kubahirizwa. Ibi rero bikaba byaratangajwe n'umunyamabanga wa Leta wungirije wa Amerika Christopher Randu, ukaba yarabonanye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Therese Kayikwamba Wagner i Washington, aho baganiriye ku mahirwe yo gukorera hamwe mu gihe Congo yitegura gufata umwanya w'akanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye. Bakaba rero baraganiriye kandi ku ntambara mu burasirazuba bwa Congo, mu gihe M23 iherutse gufata umujyi wa Uvira, ariko ubu ikaba yarawuvuyemo. Iri tangazo rero rigufi rikaba rigira riti bumvikanye ko ubushobozi bunini bw'ishoramari ry'abikorera kugira ngo bashimangire amahoro n'umutekano mu karere kandi bigirire akamaro impande zose. Murabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ino minsi rwose zishyize imbere cyane amasezerano ya Washington, akaba ariyo mpamvu ubona zabwiye umutwe wa M23 kuva mu mujyi wa Uvira. Amakuru aturuka muri Uvira ni ukuvuga ngo nyuma y'aho umutwe wa M23 uviriye mu mujyi wa Uvira, ukaba waratangaje ko ingabo za nyuma zavuyemo ejo, hakomeje kwibazwa uko uno mujyi uzacungwa. Akaba rero ari amakuru abaturage bari muri kariya karere babwiye ikinyamakuru Deutsche Welle, ikinyamakuru cy'Abadage, aho bakibwiye bati muri uno mujyi turimo turabona abapolisi bambaye imyenda mishya y'imikara, hakibazwa abo bapolisi abo ari bo, niba ari aba FRDC
ku buryo hari n'abagiye kure baragira bati bashobora kuba ahubwo M23 isa nkaho yasigayemo. Mu kiganiro twakoze kare n'umusesenguzi Abdallah, tukaba twagiye twiha amahipoteze yose yo kuza kureba eske ninde uri muri uriya mujyi, yaba koko ari abapolisi ba Congo, tuzi n'ikinyabupfura cyabo n'uburyo kikiri hasi kandi abaturage batangajwe n'ikinyabupfura cy'abo bapolisi barimo, baba se harabaye mixte, icyo twakwita nka mixte, nuza igatanga abapolisi igice kimwe, ubwo ndavuga umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare nako na leta ya Congo, bakaba bacunga umujyi. Ariko kugeza ubu mu gitondo nkurikije itangazamakuru RFI cyavugaga yuko umutekano ari ntangere, ngo umujyi wa Uvira ubu ngubu uri calme. Ayo ni amakuru dukomeje kubagezaho update uko bimeze. Ingabo rero za Kinshasa zikaba zubuye ibitero ku mutwe wa M23, nyamara waremeye gutanga agahenge. Ibi bikaba byagarutsweho n'umusenateri w'umurepublike muri Amerika, aho yabwiye Trump ati ngaho nimundebere, reba M23 isubiye inyuma, none yemeye kuva mu mujyi wa Uvira, batangiye kwigabaho ibitero. Umutwe rero wa M23 ukaba watangaje ko mu gihe wemeye gutanga amahirwe ukagarura amahoro, ni ukuvuga ngo igihe ihuriro zirwana ku ruhande rwa leta zahisemo kubura ibitero ku birindiro byawo ndetse no mu duce dutuwe n'abaturage benshi. Uyu mutwe ukaba wemeje ko wagabweho ibitero biciye mu itangazo ryasohowe na Lawrence Kanyuka yivugira mu bya politiki. Bikaba ari ibitero yashinje ubutegetsi bwa Kinshasa kuba bukomeje gushyira mu bikorwa gahunda yabwo yo kurimbura mu buryo bunoze abenegihugu ba Congo mu buryo bugaragara bunyuranyije n'ibyo bwiyemeje. Akaba yasobanuye ko kuri uyu wa gatatu tariki ya 19 guhera saa 11 za mu gitondo, ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta zagabye ibitero zifashijwemo na za drone z'ubwiyahuzi kamikaze n'ingabo zirwanira mu mazi, byibasira ahantu hatuwe n'ibirindiro bya FC23 biri mu gace ka Makobora muri Kivu y'Amajyepfo. Tubizi ko Makobora ibarizwa muri Fizi, teritwari ya Fizi. Ibi bitero Kanyuka akaba yavuze ko byaturukaga mu mujyi wa Baraka. Tubwira hano ko Baraka itari yafatwa, kuko niba ibitero byaturukaga mu mujyi wa Baraka, nibyerekana ko umutwe wa M23 utari wageramo. Yakomeje agira ati saa 11:15 izo ngabo nabwo zagabye igitero mu Minembwe zikoresheje drone n'imbunda ziremereye, zica igikuba gikabije mu baturage n'abasivili. Umutwe wa M23 ukaba waboneyeho gusaba abaturage ba Congo n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kuba bahamya bariye amakosa akorwa kenshi kandi ku bushake no kurenga ku guhagarika imirwano ndetse n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage. Uyu mutwe rero ukaba washimangiye ko ibyo ingabo za leta zikomeje gukora bigaragaza ku buryo budashidikanywaho ko ubu butegetsi bwa Kinshasa budashaka amahoro cyangwa kurinda abasivile, ahubwo ko bukomeje gutsimbarara ku gukomeza ku bugizi bwa nabi. Ibi ngibi nanjye nk'umusesenguzi nkaba naragiye mbigarukaho kenshi cyane inshuro nyinshi, aho nakunze kugaragaza ko Kinshasa itifuza ibiganiro, itifuza kubahiriza amasezerano iba yasinye i Doha, ahubwo yifuza gukomeza kurasa ku mutwe wa M23 kugira ngo uyigushe mu cyo twita intambwe 18. Nka kuriya wafashe umujyi wa Uvira bigasakuza, kuko leta ya Congo yo yizwiho nayo irabizi yuko ku butaka idashobora gusyaho, ahubwo wenda izajya icungira kuri diplomasi. Bimwe bajya bavuga ngo uburiye mu mashyi ngo ntabwo buri harya no mu mudiho, muraza kunkosora. Bimwe rero navugaga hejuru, Burundi ngo bwateguye imyigaragambyo yo kwibasira u Rwanda. Burundi ngo bwateguye imyigaragambyo cyane rwose yo kwibasira u Rwanda. Ibi ngibi bikaba bitangazwa n'ikinyamakuru bwiza.com, aho amakuru aturuka mu Burundi avuga ko leta y'iki gihugu yamaze gutegura imyigaragambyo igamije kwibasira u Rwanda izabera muri za ambasade z'ibihugu bitandukanye. Amakuru avuga ko iyo myigaragambyo
imaze itegurwa iyo myigaragambyo iri gutegurwa n'abayoboke b'ishyaka CNDD riri ku butegetsi iteganyijwe ku wa gatandatu tariki ya 20 Ukuboza. Ikaba ari imyigaragambyo rero biteganyijwe ko izabera imbere za ambasade zirimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda, kuvuga ngo ambasade y'u Rwanda muri Amerika, Ubufaransa ndetse n'Ububiligi. Abigaragambye rero bakazaba bashinja u Rwanda kwica amasezerano ya Washington yasinywe hagati yarwo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukibaza ukuntu Burundi bujya kwamagana ngo u Rwanda i Washington ngo kubijyanye n'amasezerano ya Washington nk'aho aribo bayasinye. Ibi rero bikaba bikomeje kwibaza niba koko aka karere kazageraho kakagira amahoro. Amakuru yandi mashyashya muzi rwose tutajya kure nuko Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse itangwa rya Green Card. Green Card ngira ngo murayizi yuko yajyaga ifasha abantu kujya gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukahaba byubahirije amategeko. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahagaritse by'agateganyo porogaramu izwi nka Green Card nyuma y'amasasu yavugiye muri Brown University n'iyicwa ry'umwarimu wa MIT. Iyi gahunda niyo yafashije ukekwaho ibyo byaha Claudio Neves Valente ukomoka muri Portugal kwinjira muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Ukibaza rero ukuntu umuntu umwe ahita akururira abandi ibyaha, ukibaza ukuntu bigoye cyane. Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu rero Kristi Noem akaba yatangaje ko abitegetswe na Perezida Trump yahise asaba ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka guhagarika iyi porogaramu. Akaba yavuze ko uyu muntu wakoze ibyaha bikomeye atari akwiriye kuba yarahawe amahirwe yo kwinjira muri Amerika. Porogaramu ya Green Card itanga Green Card zigera ku 50,000 buri mwaka ku baturage b'ibihugu bidahagarariwe cyane muri Amerika, cyane cyane ibyo muri Afurika. Iyi gahunda yashyizweho na Kongere Amerika, bityo kuyihagarika bikaba bishobora guteza imbogamizi z'amategeko. Reka turebe ko ari ikintu bizatanga, ariko Trump nk'uko mumuzi ntabwo akozwa ibijyanye n'inuza na porogaramu y'abimukira. Nk'uko nari nabivuze nyine, Senateri Graham nabivuze hejuru, akaba yababajwe n'uburyo ingabo za M23 ziri kuva muri Uvira zirimo kugabwaho ibitero kandi zaremeye kuva muri uwo mujyi kugira ngo zishyire imbere ibiganiro. Reka rero dutegereze turebe icyo bizatanga, gusa icyo nababwira nuko Kinshasa uko ikomeza kwigira kuriya n'abapatinazi bayo bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi, bizageraho rwose bayikubita icyuhagiro kandi kimwe giteye ubwoba. Reka rero dukurikire kimwe mu kiganiro twagiranye n'umusesenguzi Abdallah ngira ngo muramuzi maze kumenyera, aho noneho yari arimo atwereka, twaganiraga ku bijyanye n'icyihishe inyuma y'inama Museveni ashaka gutumiza mu karere. Muhawe ikaze. Hanyuma reka twigire ku ngingo ya nyakubahwa Perezida wa Uganda Museveni, nge nkuze kwita duwaye w'akarere, yatumijeho inama aravuga ati reka numize inama ku rwego rwo guhosha umwuka mubi. Ni uwuhe mwuka mubi ashaka guhosha? Yego, Perezida Museveni afite ubushake bwo guhuza ibihugu byo muri kano karere kugira ngo umwuka mubi ugaragara hagati y'ibihugu, hagati y'u Rwanda, ibyo birazwi, hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuko abakuru b'ibihugu byombi, u Rwanda n'u Burundi, ntibasiba kuvuga ko mu by'ukuri harimo umwuka utameze neza. Hagati kandi y'u Rwanda na Kongo Kinshasa, aho nyuma y'amasezerano ya Washington kuyashyira mu bikorwa bigenda bishyirwamo, birantega ku buri kanya kugira ngo mbere yo kubishyirwa ku masezerano habanze hakemurwe kiriya, ukabona ari urwitwazo mbega rwo kugira ngo amasezerano ntatangire gushyirwa mu bikorwa. Guhamagarwa rero na Uganda, akenshi umuntu ashobora no kubanza akibaza ati ese ubundi Uganda buriya nicyo gihugu cyakagombye kuba gifite ubushobozi cyangwa se ubushake bwo guhamagara abantu ngo biyunge? Ese
nicyo gihugu gikwiriye. Uganda iyo Uganda ntabwo wenda kurikije influence ifite muri Congo, aho ifite ingabo muri Ituri zaje kurwanya ADF, zikaba na rimwe zigaragara nkaho ari partenaire wa Congo, aho zishobora gutangira rimwe na rimwe AFC Ventura muri offensive yabo, zikabwira ati muhagarare. No kuvuga ngo Uganda ishobora kumva cyane na Congo Kinshasa, ikavuga Congo ikumva, Uganda ishobora kumvwa n'u Burundi, ariko cyane kumvwa aho gutabazwa n'u Burundi, kuko u Burundi muri iyi minsi buhagaze ku kuguru kutameze neza, kuva bwatwarwa muri Congo Kinshasa. Kavuga ko ari mbarubukeye cyangwa se bavuga ngo iki se buri, kuko impamvu nayo mvuze gutyo, amakuru aturukayo ngo essence yongeye kuzamuka cyane. Burundi nimbayahaga mbayahaga izere ko uramutamba wa muganda ataza kurakara. Aya bavandimwe bacu b'Abarundi turabasuje cyane, ntibagire ngo nukwanga igihugu cy'u Burundi. Hoya ariko mu by'ukuri ibintu bivuga uko biri. Uburundi ubu ngubu burababaye kubera ko usibye kuba bufite uburenganzira ku mupaka wa Congo nabwo, ariko burafite n'uburenganzira bwo kugira influence wa mugani mu gihugu baturanye, nk'uko ibindi bihugu nabyo bigira influence mu bihugu bituranye. Sure. Ubu munsi rero kuva Urundi bwarasohoka muri Uvira, gusa nk'ubwihebye, burababaye, kandi ufite ukuri burababaye. Inzira yariyo yose rero yatuma abantu baganira, igamije kugira ngo abantu bakure icyo gihu gituma wenda bamwe barakara abandi bakina ku mubyimba w'abandi, waba ushimishije. Bityo rero Museveni agaragara nk'umuntu uzi akarere, anazwiho kuba mu nama nka ziriya avugisha ukuri kudatinyukwa na buri wese. Buraza babwira atari ku bundi mujya i Washington mukajya Doha, twebwe ntabwo duhari kandi turi baduwaye bamenyera aka karere. Ni igiki bababwira ariya tutazi? Ni ikihe kintu gishya? Ati se ko mbona ahubwo mwagiyeyo, ko mbona nta gihinduka, ko mwagarutse ubwo byazambye, ahubwo bikazamba. Museveni agukubitira mu ivi. Igihe cyo ntekereza gusa nuko hariya bashobora kuzafata decision. Ntabwo ari ubwa mbere ibintu bibaye gutyo. Uribuka ko uyu munsi Tshisekedi utumvikana n'u Rwanda yigeze guhamagara u Rwanda na Uganda, arababwira ati mufite ikihe kibazo? Kandi kuko uribuka cyagiye Tshisekedi nawe yazaga guhuza u Rwanda na Uganda, bari kumwe na Lorenzo. Ufitanye ikihe kibazo? Ati mwaje tugahuza. Uyu munsi rero Uganda nayo ifite ubushake bwo guhuza ibihugu. Ubwo impamvu Uganda ibikoze ni uko CPGL ntihari, kandi CPGL ubundi yahuzaga ibyo bihugu bifite ibibazo. Bashobora no kuva aho ngaho bavuze ati musubire munagure umubano w'ibihugu byari bigize CPGL, mufungure imipaka mwafunze, ibyo murimo ntabwo ari byo. Rabizi Abdallah, iki kintu uvuze yaba ngewe cyangwa wowe tukunze kugendera kuri analyse zifite pronostic, kandi pronostic zacu ziba ziri hejuru ya 95%. No kuvuga ngo abantu nibibatangaze tujye kwanda tukabona Neva afunguye umupaka w'u Rwanda n'u Burundi nyuma ko arumaze umwaka, kuko bari no mu biganiro n'u Rwanda. Ejo bundi Olivier Nduhungira yarabitangaje. Ubwo rero kuba hazamo duwaye nawe arakandi kantu yakongera nk'uko wari ubivuze. Niryo peti bari muhaye yuko iyo mipaka yafunguye kubera ko ari duwaye wagize icyo biganiraho, ntabwo byamugwa nabi. Kaba ari akandi kantu kiyongereyeho, kuko na Museveni afite inyungu y'uko uriya mupaka wa Burundi ufungurwa, bitewe n'uko Uburundi bwafunze koridoro ya ruguru. Iyo tuvuze koridoro ya ruguru ni Uburundi, u Rwanda, Uganda, Kenya ndetse na East of Congo. Yego. Abdallah, ndagushimiye rero cyane.
kuri uno musanzu duhaye nanjye nagushimiye. asante sana. Abdallah arakoze cyane, murumva ko yari arimo araduha ubusesenguzi ku bijyanye n'ibibazo byo mu karere cyane cyane kuri Uvira. Mwabonye ko twanyuze ku cyo tukunze kwita ngo tuyungirizo dutatu kugira ngo tugaragaze ukuri ku bantu bari muri Uvira, ariko ntabwo twanzuye ko ari M23 abantu hano tuhashyira umucyo, nta nubwo twanzuye ko ari FARDC. Icyo twanzuye ni ibyo turimo kugenderaho ku binyamakuru mpuzamahanga barimo kuzana, kuko bafite abanyamakuru muri kino gihe, ariko twanzuye kuri iyo ngingo tugaragaza ko umutwe wa AFC/M23 uri mu micungararo y'uriya mujyi, ntabwo wagiye kuri, kuko twavuganye n'umuturage mu gitondo atubwira ati rwose umutekano ni munange hano muri Sange, kandi mwazi ko Sange ari hafi y'umujyi wa Uvira. Tubonye ko no mu kanya ku kiganiro cya Museveni arimo gushaka gutumiza akarere hashobora kuvamo, tukunze kuvuga ngo tuba probability iri hejuru cyangwa se pronostic cyangwa se kuvuga ibishobora kubaho. Tubonye ko Perezida Ndayishimiye ashobora gufungura umupaka w'u Rwanda n'u Burundi kuko nawahombeje Uganda. Ahandi rero nakagaruka mu yandi makuru, mwari muri kumwe na Rudahunga Desire ndetse na Abdallah. Bye bye.